yaitu Qariah Internasional Dunia Melayu Islam Malaka, Malaysia. Pada malam ini selamat kita untuk mendengarkan dari ustazah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ما شاء الله ما شاء الله. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Ya salam, Masya Allah. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين.
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Iya, pemirsa, luar biasa kita sudah mendengarkan dari Ustazah Siska Afianti. Saya waktu melihat Ustazah Siska bersama Ustadz Fathar Rasmadi menginang almarhum yaitu Ustadz Azhar Usman bersama Kak Suraida, Allahumma riham, itu guru kita tercinta yang sudah tertimpa tsunami. Semoga mereka